Dikgwedi morago ga gore naga ye tsene go lephoto la boraro la diphetetšo tša COVID-19 go bonala tema ya go retega twantšhong ya leuba le. Ka kakaretšo kelo ya diphetetšo e theogetše go diperesentše 35, kelo ya batho ba robatšwago maokeleng yona e theogetše go diperesentše 20, ge e le kelo ya batho bao diteko di hlatsetšego gore ba na le COVID-19 e theogetše go diperesentše 9,3. Le ge province ya Kapa Bodikela, Kapa Bohlabela le KwaZulu-Natal di santše di na le kelo ya godimo ya diphetetšo, Tona Phaahla o re tlhasenyana ya tshepo e gona. Eupša tshepo yeo e ka fetoga nnete fela ge batho ba ka tšwela pele go latela dikgatotaolo tša COVID-19 le go entwa. We are going to assess, we will be reporting to the National Coronavirus Council in 2 weeks, and if there is continue to be good cooperation and good progress, we will get even more relaxation. Instead of 11 o'clock curfew, we might then go to midnight, and we might get even more numbers of activity. And for those who are worried, especially in the alcohol business, we've given you one more day of Friday to can buy your stuff. Bothata jo bo hlobaetšago e sa le batho bao ba kgonago go ya go entwa. Tabeng ya certificate goba passporoto ya go hlatsela gore motho o entilwe, Ngaka Phaahla o re sehlopha sa gabo se se etilwe go pele ke ngaka Nicholas Cripps se ya gwala leano la sona mabapi le lengwalo le lebjalo pele ga lekgotla la bosetšhaba la corona mo matšatšing a 10 a latelago. We hope that once that is done, we can then, roll it out, work with. We won't be able to do it alone as health. We will need the assistance of Home Affairs, other departments, sports and recreation, so that we can then make this available and that it can be used to make sure that we can have even more activity. Now, I want to emphasize that this certificate will not prevent people from accessing essential services, especially public services. Le ge go sa hlwa go bewa letšatši leo go tla thongwago ka lesolo la go enta batho ba sa hlwang ba etšwa mahlalagading, Ngaka Phaahla o ukame gore kgoro ya gabo e ka sekaseka sephetho seo gape morago ga dikgetho tša mebušo ya selegae.